vo india chuan class 4 hindi kan zir dona kan topic tur chu sal ke mahine ti hi ani a omzia chu kum khata thla chhiar dan ani kum khata thla chhiar dan te kan zir dona hindi in kan zir dona english ne na in anglawa kalam dan ang che che hian in lam in tumbok don ania kachhiar chunang ek saal mein 12 mahine hote hai kum khata hian thasom pani a oma chung te chu January February March April May June July August September October November or December ti te hi an ni a heta next page number 45 lo envekro ule January साल का पहला महीना है January था ही कुम खाता था सबेर अनि आ 12 महीनों का एक साल होता है खसोम पनी तही कुम खत अनि आ एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं खखता हियान कारली ओमा 4 सप्ताह कंती जुआन कारली सोइना अनि एक महीने में 30 दिन होते हैं एक महीने खखता जुआन 30 दिन निसोम थुम ओमा कुछ महीनों में 31 दिन भी होते हैं खचन खता जुआन निसोम थुम पखत 31 कंती जुआन सोम थुम पखत 31 दिन अनि खचन खता जुआन निसोम थुम पखत तेपो ओम अनि फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं फेब्रुआरी था हियान निसोम नि परियाद एमो निसोम नि पक्वा ओम छीना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है 15 chu som panga soina ani a August kanti chuan August tin ani a August ni som panga hi Swatantrata Divas ani in calendar ate han en ula August ni som panga kha engti nange han en te ule Swatantrata Divas ani a Hindi chuan a omzia chu Independence Day ti na ani नवंबर में जरा अर्प होता है नवंबर था हियान क्लासिक विंटर कंती ही अलाउ इंचना 25 दिसंबर बड़ा दिन क्रिसमस का दिन है 25 चु सोमनी ले पंगा ती ना अनि दिसंबर नि सोमनी पंगा ही एंगे अनि खा ई स्वापियान चम क्रिश्चियन तेता ननि पोइमो एम मे क्रिसमस कंती ही अनि आ जनवरी में नया वर्ष शुरू होता है जनवरी था ही कुमथर अलाउ इंचन ले छिन अनि जनवरी था अचंगिन कुमथर अलाउ इंचन ले छिन अनि अनवायमी का हन इन दे उला शब्दर ते ही इन हुएम हे ही ओमजिया चु न्यू वर्ड्स ती ना अनि ama sabera hian sal ti alo oma sal ti omzia chu verse ti nen khan ain anga year ti na ani kum soina swatantrata divas mo alam danin shalo chuanin a ul samzong in roman handwriting pon in ziak thayang swatantrata divas ti ani a Independence Day ti na ani zara ti alo omle a winter classic ti na ani arp ti hi alo omle a begin or starting mo amma saber mo alo inchana amma saber ti na pona alo inchana ti na ani naya kan ti chuan thar soina ani new ti na ole ti zung kha ani avo ina kan zir lai chu in zavain in lo hlok puinge kan be se ya he chapter hi Chhiar dan kan zir te kha Hindi le English Chhiar dan te kha ain anglo em a Hindi Chhiar te hi in lo ziranga thiam dewin in lo zir don ya